Munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki Rigiri kureta mukandarati wa kandaracha yani kiumia twitite na thirikari ya kaunti ya Meru nende kwambiria irware ne yukite keni kya michezo kya kinoru kuma kirwanyi rwa thirikari nene rwegenende mantu yege Sports Kenya. Wone kuringana na munene wa Rutengwende ne obitia ngabana Ndetari Julius Bijewe ure ugete ati yane ndene machara yandiunga yoro ndene ya State House ya Nairobi. Kuringana na Dr. Bijewe kinyama abida bajeshi na boridini bambiriti nende kuchwana na mbabandiria akinyira ati ndionga yegoro yatungira bamiru ni rari na oguni bunene. Wanigetondeto mudhuri murioki na utuambirie chio. Kuringana mutongeri wa ndiko bisine bwangamana no Dr. Julius Bijewe augite musemene jwegoro ryo bana mutongeri mugongo amana tongire mamiru ichonere matunda na matunda jambere ne matunda yokaria mbere yankwenda uchokoria ngabana nkatho sana the entire team yonde nonto unto bwambere wa call for president gututerere kimandu ya security ndene ya Meru County aswana ngombe cietu cirite ikiwa na nyama nona gwatuika ari mbetu bakwira bagisafa sana na neno cyo nkatho sana nonto narua orende ifaru bikurekia gutumwa ndege ikweja cietite kuhakikisha ati nandi ukaria bukomba kwithira bugitie ndene ya aswa Northern Grazing Zone nala ngombe cirite ikiwa ningwitikira ndi kuma wikere a thing of the past witha nande mifugo yetu tumba kwithira kiura. So asante sana kunyamani na mutongire mugongo akethwa kijamiru na kyotikingi ni gutigera mantu jekinda chernithi na zaidi ibwega nonto narombere go promise kiume kugingi kweja Deputy President of the Republic of Kenya akethira agitumwa kenda eja kuthithia launching ya ngugi ya Nithi Bridge area ithirite eri ndagachera antuba baingi mono ba Meru aswa bakwirete au nyiba kuma region tinge nyingi sana monga watuka yari gutugwita wa Kila Bridge ibwega sana nonto kethe komba gutumira 7 billion shillings then ngwitikia ngugi kethe ngugi very smart area komba kuthire kiride kandene andagachera kenda antube yetu batikombe kuza bagikwira ro kairi kinya mantu jegikeni ke kinoru na ke mawa kinya ketho bakiariria na vile watuka kinoru stadium kinenkanwa kire county government immediately kenda gutuika na ndembesi yake makwithia kiona ikomba kwithia igita county yetu ya Meru na vile anenkana very clear instructions cia mantu ya Maua Stadium watuka just the governor and the MP of the area bakomba kwithia issues zira ciena wananchi barabara yakwina kenge kia resolved kenda nyako kiomba kulitwa ngugi nonto kia 250 million shillings. Bijewe akiuga ndi sibitari nene Meru thoko ya koromone ama mirandi ingi iketho ikiagirithua. At the same time president na promise mantu ya thoko ya Mutindwa na already gazeti ni umere wa advertise contract so ngwitike thaiji na ndine contractors bakomba kwitha bagitenda kenda yumba kwithira kieja nwangugi already sibitari ya general area at level 6 ngugeni amberie national government waka the new block it's already in progress ona togiaka yetu county block ile kile kairo ni county nyenge national nione ndrete na vile president ya very clear uga 3 billion shillings na chinenkandete che kuthithia njira cia Mutindwa au kenda as Mutindwa moves to be the next city of Kenya. Mudhure Murioki, Wero TV, Mutiriro Kangangi.